Pangajuma Meluja tong na porunami sa mga poro siya pudan. Nalaw manuturi pinagdalan na. Mahilo niya kami sa na bukaran ni anak ni Botoni Porukon. Pasok ko ang giya gaya Simak kuda niyon. Doktor ho doktor. jadi ala ni kang iyo dyan na poro. Asa ubit ka budang. Molo tong songonipe. Parbasin namin. Ihalo jauh ni hanadaran ni Laporukon. Asa giat yang tumanggiat agad hati. Dalam ni Dr. Hamzah Hukla pinoparnya di Bagaimana Laporo. Ubit ka do, gutang pajo man, gutang kagaleha. Mula poro kami, pajo man, Laporo siyo. Gudang ni Naboro magigpay. Bye na Naboro siguro magiging. Baiklah kamu nak biar itu Bang, kita suka lima. Đang mà bông mẹ con bông nó bay. Jadi apa macam mana bor bay? Marani habisan huna anak di botong bisa. Bay. Di botong udah mengenai piau. Bay, bay mana bor? Gasro hana di botong ki bere kamu matol di tangan. Nasarong mana berkasio.
Kau ngambara yang kau di jabnai. Tangan ombeso. Lapu-lapu. Hai toto, sedikit lagi dah sorangan. Sama juga jam. Jadi malam semua dia bebo kalau kami punta. Nyelengel kami nampuru di hasil daunnya bisa lupa baik, kata dari kata dari buahnya kata di foto-foto lupa. Oh, bisa kita nampuru. No, dia macam baik. No, ada solusi. Alanya di rumah. Kasih rohaku, mereka sadarani. Sana nang tolong malay nay yang nang pagsaham be gajang Daw. mon nang lomodorohan niya na ibot ako nang makakataw linggam pa ijo butongan di jam na Halo, yang daun itu ada yang terlalu. Bos taruh hari nakoru. Naik kosau di sana huda silakan naruh HP kita mau berjamu nakoru. Mah mulai apa kita? Baik. niya sadaraki Pasok pumagi. kasih rohaku malay jangan ko inggamon Pasok pumagi. May mau na baruta pagkasyo madok na baruta pagpulo malaw say mahola sa deryoro pasarya ho jujuhan sadaraki marsaba ujung mau hataru maragi pak miugijak na bor pagpulo malaw asaya ami rohani na baruta Halo, jangan tuturi sorangan mi pati urida. gimana baru ngamangela situ pangulo na Oh, lo nang oh, may lo. matawa idang adang be buris-buris ni hasadar Eh sudah. Kaunya lemoror aku matarias alayaw mangido aranya siro aku memerek pangunay sokonay mahamu anak di botoku maso bauju ku naborui aso saya sadari onang manotor di pasarias ni naboru puluh malawi Halo. nakasarang si Benan ni hasadaraki namayaw lagi alaya siro aku memerek sikut pangunay idang lima taon imana nga pudolok ko niyo pudolok niyo pudolok ko niyo Bae mapaneng makulang kanya sorangan. biraw inasa tikina satu mga mo Kita mau berjamu nakoru. Kita mau berjamu nakoru. nagbarutik ka sa sangani Bego ay. terlibat panguraso sa saya dabi ang makataat Bae ma. Dari itu hanya kami nakoru. Dia kata Saya baik pengen aku nak barutan nama tuas nyoma. Saya mai sederio roh wasarangan nai. Saya nama dari Oh, lo nang oh, lo. pas dia apa lagi tersebut bangun. Doma kata na borui. Masoba mau na boru. Kalau sederio mama kata. Patiar sorangan mi patiar. Bupati RP asini rohaki. Oh. Aku di Palu. Gua itu salah ngunan. Enggak deh purian naik. Batele mago di sude. Dan nara patele mah. Nggak bereng dong. Nggak naik 30 tahun no. Cibor badi. Nah bersiagi. Di mana orang? Nggak 30 tahun. Nah bersiagi dengan rokya. Alani do hudo ama. Siapa mai? Siapa mai? Siapa mai? Ino na tapang ino. Mahidi ang ganda po tao. Ele masong na ini bereng dari Palu. Kaso yele do nambaru na naman tuwa siyo mai. Nampuru. Ngotot muro hatak kira nampuru dah. Oh, lo ma. Jala ada mil na hingot. Oh, lo ma. Tiar mana Jala patiar ma anggimi nampuru dah. Ah, Ele ma kamu tuwa siya mai. tuwa siyo mai. Nang jorong hibe. Baik kanima pangidon nila. Bajo balga kita ni na barui. Kanima hato. Asam usap bajo nang isang yo ay beng namerai. Nay bak kamar berik-berik sa kuni. Sila na gila hoy, puju-puju ni ho. Itang pinono anak kuliah hapulan ni. So naik ko sa sehon ang bumajalo hunak porwi. Halo. Mamang namalo. Umalo, jangan itong muturi sorangan di daerah Boru si Omao.
asa tiur mamana borat jala tiur sorangan naik niangak kulaya dalam panahin naik baja mang namalo